Ekulima umhlonishwa Jabulani Mabuza kuthe ungenele umhlangano wethishamthetho laphena edolobheni leAbdadi kanti ke ngakulunye ihlangothi laphena endzaweni yaseMadonsa liphoyisa lemango lakhona lokunguye Porter wakadlamini uthi ubonele tinkulu emva kuba kufikele umnyema ke ekhaka khangcono njengamakadalwa kanti ngakulunye ihlangothi kunamakwa khona laphena kuMadonsa lothi ucela lithithe esivene emva kuba agamuke lona lithanga lengasencele emva kuba banjwe isipoko makangena ekhathi endlini simthatha simjijile emathaileni bese siyamyekela wavula uphuka wona umbala. Chumnaslana bakangwane lemohla inyanga leni yaphimbithwana ngomnyaka we-2023 Tindzaba leti 12 emsakatweni weChannel Yemaswati egabanqa kwensimbi esikhombisa qhamuka ngelimi lakagogo lisonto namhla bakangwane sethembe kuthi kulabo labaphumeleleke emasontweni nambe kahle emaswati lamahle naliva live lenkosi lanakha lanondla lanicinisa sithathe igcwele bakangwane sicala ngenza bethu ekucala indvuna yetekulima umhlonishwa Jabulani Mabuza ungenele umhlangano wethishamthetho laphena edolobheni leAbu Dhabi kanti ke khona laphena United Arab Emirates umbiko logcwele uyalandzela. Lobambe kuba indvuna yetemcebo waphansi nemandla Jabulani Mabuza bengenele umhlangano lowatiwa ngekuthi i-13th Assembly of the International Renewable Energy Agency i-IREN lobe ungenele ethishamthetho eqhamuka emaveni langetulu kwelikhulu ne-80 kanti ke lo mhlangano uqale itolo waphetha namuhla weyobanjelwe edolobheni laseAbu Dhabi. Kulo mhlangano kubuketwe tindlela lekumele tisetshenziswe ngemave kude kuncishiswe imfutho lenyukubeta imvelo ngahafu nekuthola tindlela tentuthuko lekhonsako ngomnyaka wa-2030. Sethula inkulumo yayo kulo mhlangano indvuna ivetile ukuthi tindlela etifana leti imcoyo emaveni asathuthuka kufaka ekhathi lelo laseSwatini indvuna iphindze yaveta netinhlelo tilungiswe live laseSwatini kude litofeza letimiso talo mhlangano. Allow me to congratulate the IREN Director General for the successful hosting of this IREN Assembly. Energy transition is indeed an important topic for discussion, as this is the right path to assist countries in increased penetration of renewable energy and reduce carbon emissions as we work towards ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. Distinguished delegates, the government of the Kingdom of Eswatini has embarked on a journey to improve its policy framework and has developed the independent power producer policy in 2016 and subsequently reviewed its national energy policy in 2018. The aim of these policies is to increase the renewable energy penetration in the energy mix as part of our energy transition initiatives and ultimately reduce the country's reliance on energy imports. In 2018, Eswatini realized the fruition of its energy planning policy, the Eswatini Energy Master Plan 2034, and we are grateful to Tindzaba emsakatweni weChannel Yemaswati nginguselule ngaqinzi ngisembabane. Phoyisa lemango lalaphena kuMadonsa Porter wakadlamini uthi ubonele tinkulu ngensimbi ye-12 kusa noma ke kudzabuka kokusa lapho khona kufika lo mnyema ke angqunu njengamhlaza namakadalwa uSiloma ke bekakade azama ukutifihla kodwa bekubonakala ukuthi ungqunu uthi nanyalo solo akade kusimake bekade ufuna laphena ekhaya kakhe ebusuku biko logcwele uyalandzela. Laphena kuMadonsa lokungipotha wakadlamini uthi akatange awakholwa emehlo akhe ebusuku ngetithuba tensimbi ye-12 maka phuma ngaphandle athi noma ke makabitwa ngomfana wakhe lebekade awutikhulula ngaphandle wathi makabuya wamtshela ukuthi kunemvula mbona ngaphandle akathembi ukuthi ngumuntu umbamba kodwa ke ungqunu njengamakadalwa bathi mabaphuma bamkhanza make angqunu nje vele amile eminyango mase bambuta ke ukuthi ngabuti wendani lapha ekhaya ebusuku akazange avakala kahle hle ukuthi utowendani kuthiwa ke bese bashayela ke ikakhulu bani labanyenti watshela nawo umphakathi ukuthi uvele lesigameko esikanjena noma ke lo wecakwe Maputo bashido ukuthi umuntu lekubonaliseka ukuthi akasindvo lavame kuyenda lena noma uvame futhi kuhluphana nendvutho yakhe sesixoxisana naye Porter ubeke kanjena. Sikhathi nangala basuka hamba ngqondo but lika ufika waqokiswa ngumfati wami impahla
bamgcokisa sengiyamangala bathi abamati laba kuthi uhamba ngcono ngekuthi angizange ngimbopha ngisho emphakathi ngoba angicabanga ukuthi umuntu ohamba ngcono umthakathi umuntu ohamba ngcono niyakhumbula ngenye ilanga kunalomnye gogo lebeka hamba ngcono manje nami sengisaba lekhaya ke ngathi ngisebenza ngikulapha manje sengiyamangala lona sekwenze njani lokungibani isikhathi bo 12 to 1 bokuwe ngilakha sendlini wambona ngani kwaphuma umfana amaphethwe isisu wathi emthoyo wathi babe make bukani nangumuntu emnyango wathi ngqongqonqo samkhanza vela ngqondo nalekhaya bangafike banitshele ngqongqonqo beka ngcono kanjani wabona kanje ngemapunupunu ngathi mangenza ngimbuka so amangala sawu lemuntu lona uvale kanje lespatch wasuka umfati wami amgcokise ingubo lemnyama wena ucabanga ukuthi bekade kutoganga kana umkami ucabanga ukuthi sibuya ngala emadlelweni lalihlahla yabona njengoba sithi shingela mashana waya wo ngithi phoyisa emangalo ukhiyelwe endlovu zakhe waya ke angqini lona vele uyathanza kubitaba ka Channel S waya kukunini emini noma ebusuku baze bamgqokisa impahla umfati wandlu beka njani angquni awucela kusitho phela utanjani bekakhiyelwe endlovu zakhe phela mathokoza ngesigora wahamba ngcono lokuyalela bamboleka khona emahiya hayi ukuthi beka ngcono yini bekete konke mina ngitsheli bekete konke ungibani negama lakho ayimani mina ntiyatakita bhaji sase ligama lakho ngibani ngithi Fresha zike taba tekufunayo namake kuhlelekile bangani bakhe bashido vele ukuthi wahamba yena make angquni waya kuleli khaya Indzaba Channel Yemaswati Tesiswati Dlamini napho kuhle wakadlamini sikumadonza Umbangwa lapha yena emakholweni kaJonga ngathi usekhashane kakhulu nekuthi uphele kulandzela usomnumzane Jonga uthi sebabitiwe nelibandla lasemasundweni babitela khona enganeni kodwa ke kwafike kwangakhulumeka indzaba lekufanele sikhulunywe usinyalo sebhekile kusilenza bitawubheka aphi kulandzela ukuthi sekuphindze kuthengiswe emakhaya lamabili khona lapha yena emakholweni umbiko ogcwele uyalandzela usoleba kubo ukuthi bambhikise nyabatana etakubo wabulala zwane lapha eWilliam Picture uthi ufuna kumema kumuntu wakhe hawu wathi umbalo zwane kazange sesike simbone nalakhaya bongambona kodwa beyisana yakho yini usephelele thinyame la baba nje ukuthi ngim no wakwende lutho mfana ake ngumfana kithi umfana siphelile wakina wasiyo wakithi wakasiphelile wakithi wamanye nanyalo sobuyakhwashela njema nabantu abami ubaxoshela ukuthi kulandzela indzaba yembango lapha emakholweni lapho khona umnumzane Jonga akhala ngokuthi kunabotsatsi wakhe nabo antu wakhe labathengisa indzawo yakubo uthi babitiwe ke lapha enganeni banaye lapha losebandleni lasemasundweni umnumzane Christmas wakandlovu uthi mababitwa kule ndzawo bafike bakhulunyiswa kwabe ngilapho bangevani khona lo nalomnyakhuma lokunye nalomnyakhuma lokwehlukile ubeke kanjena basibitile mhla ka7 nasifika enkhanini saya ngale kuma ekhals ngale msamo ngafika ke ngayendlala indzaba akafuni kuteka lendzaba so ngitshela kusile emasundweni angihambe mina ngibuyele kuleli bandla lasenkhanini kube ngilolo liteka lathi ke libandla cha hambani niye kandaba zabantu nimcele ngisho diary yakhe igcwele kanganani kube nespace lesincane nihambe niyobuka lo monakalo lo show ngijonga awusaphuma ke ngenhlanhla yethu lenhle ngakusasa ngalomhla ka8 umphathi sifundza lapha bekabite tonke takhamthita lapha kanye naleli bandla lasemasundweni wavela Ndlovu wangayi indaba zabantu ngafika indaba zabantu ngambuta kuthiwa sovelile iNdlovu sinenzaba lenje wathi cha sangena ngekhathi lapha yana wabaleka Ndlovu namagagula wabaleka sipho omnyama bangangeni kulomhlangano sabasodwa kulomhlangano wachubeka ahambile ke malanga athula ngaphinza mhla ka20 ngabiyela enkhanini nakhona ke bathi awusekwente njani Jonga awukayinqwaleni ngathi ngiyabo nkhosimane kuncane nje ngase ngiyavela ngiyababikela lombizwane uthathe wagcibela umbila wami ngemaji kodwa ke kude lengingakwenda bathi ke nabo cha angeke Jonga utobika inhloko bese selapha nelibholo asenishone emasundweni ngaleyo sengisho ukuthi kwanyalo njeni iseme lapho lamakhala amabili asavele athengisiwe
kanti ngakulunye ihlangothi ushito ukuthi kuningi lekudingeka ukuthi kulungiswe kulendzawo kodwa ke basethe babita indzawo yabo uyathemba imithi awugcina ibuyile kubo Tindzaba Channel Yemaswati Justice wakadlamini naDumsana wakadlamini sika Libandla laseZayoni selibonga lemake simelane kwakuthi uphethe kahle kulela bandla nekuthi ke baphindze bamphatho natipho bahambisene nemlayeto nebamfundzela nelivile Nkosi ukuthi ahlale njalo enkosini kuze atobuya umsindisi Jesu Kristu amkhaze soloku emelapho umbiko lagcwele belenzela Ibandla lebunye bensindiso Church in Zion lithi babusisiwe bantu labanenhlitiyo lehlantekile kanti ke batambona uNkulunkulu liphindze lethula livi lanamuhla ku Petro 5:6 lelithi labatitfobile ngaphasi kwesandla saNkulunkulu lesinemandla batawuphakanyiswa ngesikhathi lesifanele kanti lokhu kuvakele ngembishophi Solomon Silimelane inkonzo yayitolo ihambe kahle kakhulu bekuyinkonzo yamake yokuthi make simkhulisa sona 57 enzile la khaya make akazange sekube khona kuhluphana nami thili kuze benamhla ngibukeke ngathi decide ukuthi ungcono ukuthi ngimendele inkonzo yokubonga okuyinkonzo nje yokubonga uNkulunkulu namake ihambe kahle kakhulu bafundisi bashumayele kwaba kuhle kakhulu live lenkosi lelisetshenzisiwe itolo sisebenzise Matthew 5:8 babusisiwe labanetihliziyo ezihlantekile batambona uNkulunkulu Awu ngiyadibongela ebandleni ngicela nje nokudibongela uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngisamthanza uyinkosi emsindisi empilweni yami ngibonga nje umusa waphela ngendlela wona wekuphila ngibonga nomndeni wakasimelane ngibonga kakhulu Nkosi yami lokuthi nje ungangendela into lenhle kangaka ngiyawubonga umndeni wonke ikakhulu ngibonga bayo lo nginakekelayo imihla ngemihla ngithi noma ngilele phansi ngigula yena Solomane angibeleselele ukuthi ucela kuNkulunkulu ukuthi ngiphile ngiyabonga ngibonge naseziveni seMaswati make Eli Simelane longumake emkhokheli welibandla uthi bomake abanyukele endzabeni bayawuthandazela live kanye nebantu babo bude konke kutawuhamba kahle etindzabeni ngikupho kuhle Dlamini nginaseluleko Gcinzi Mathapha Umndeni wakamaziya lapha endzabeni yasemakholweni uthi somtfolile lokungiyena lo ahlaba sikhali waphindze wabhala incwadi wabeka neBhayibheli endlini yakubo khona lapha emakholweni bathi ke akungabi nemuntu wangaphandle lotawungenela Tindzaba leti ngoba utawulimala biko logcwele uyalandzela lamndeni wakamaziya lo lapha emakholweni nawo solo kukhala smartphones kulandzela ukuthi kunemuntu lo wafika wabeka sikhali wabe sobhala nencwadi eceleni bathi ke manje sebazamile ukuthi bayibike lendzaba emphakathi bathi ke manje lo sekutawendeka sebayadi lo ngibani lona lo wenda lokho ngako lendzaba akungabi nalomnye lo sayithingako eceleni ngoba bona kukhona labafuna ukugcina bakwendile veda la isikhathi semaqiniso sesiphumile njengoba isikhathi semaqiniso sesiphumile nyalo sebemndeni lokuthi bathatha izinto cela ukuthi bantu bangaphandle baphume kule Tindzaba lento batola imali nyalo lenza bebuke kwemndeni iqiniso liphumile lo le ngisho Solomane kwatholakala leto tinfo kodwa sekuyaklinwa kuliyandluliya libe kufanele kungena umuntu kuye vele besavele sayibhadele sake sekuntambama sesiyaklina ke sacala satshela umphakathi ukuthi sesisenda njani wase uthi ke umphakathi niuthatha diphi inyathelo wathi umfana cha kude lesitakwenda thina siyaklina nje kude lesindawo thatha inyathelo ukuthi siyakhona yaklinwa ke indlu ke yangena ethenenti kona kusede ke lesike sakubona ke lokunjani impilo kini njani lakhaya nje solo kwenteka lo kude mhlambe kuphathamiseka kini nakubantwana cha kubanvana kuke kwaba khona ukuthi umntwana ufuna kuya etoilet ngoba itoilet ilapha endansi le kule tatindlu wanqandwa ke umntwana ukuthi akangathoyi lapha singasebenzisile
lo mthoyi lo lapha endasi sisebenzise lo mthoyi sitshele lo mastandi wethu ukuthi angasasakhele umthoyi kodwa yagcinela ngamtshela ke mina Linda ngathi mina sesinenkinga ukuthi sithela kuphi wathi yena ke cha uma bekhona lokuniketa inkinga igogo ubobuya kodwa nina ngithi khululekani nisebenzise le toilet awu cha solo kwaba kanjalo ke kusede lutho kusho ukuthi kwafika endlebeni takhe ukuthi singeke sikhona ukungayisebenzisi le toilet cha siyabonga amen kanti ke lenzaba maseyikhumbula ngilapho khona kwakhanzakala sikhali nencwadi ibhaliwe eceleni kube kunelibhayibheli eceleni khona lapha endlini bathi lona kunene basola ukuthi bekakasafunga gomela ukuthi kudelwa uphinza cashele endlu kodwa ke bathi bona ngaNkulunkulu khona sovala ngenile kule ndlu nisebenza Channel Yemaswati ngijustice wakadlamini ngisemakholweni ukamkambala gogo bhajisi emva uba ajikwe tipoko etule endlini kakhe timsusa embhedzeni kanzi ke solo kucela lusito khona esiveni ngakulinye ihlangothi kuphima emabhidni folish lapha yena kulo Jericho lobekathele esonzweni emva uba lidibane nenitsatheli tase Channel Yemaswati lomuhla lethi naletinye nasibuya khona ekhefeni live nakangwane wetithombe wesibili Africa wesithathu emhlabeni ongejikelele simukele labathanza kuzivilela solo kunibuketela dona Tindzaba lichamuka ngelimi lakagogo sichubekele phambili netindzaba noko asesibukele lichamuka ngaphandle kushone bantfu labangemashumi lasithupha nesiphohlongo kanti labanye basafunwa laphena edolobheni lePokhara eNepal ngesikhathi kuphahlateka indiza nokwakwatekwa ukuthi yini lokudala ukuthi kuphahlateke lena ndiza umbiko logcwele yalandzela Kufe bantfu labangetulu kwamashumi lasithupha ngesikhathi kuphahlateka indiza lilayisha abantu edolobheni lePokhara eNepal lomhla ekuseni lendiza kubikwa ukuthi beyilayishe abantu abangemashumi lasikhombisa nakubili kufaka ikhathi labo labasebenta kiyo engoti ichazwe njengaleyo lebeyimbi kakhulu kulela live kuleminyaka lengemashumi lamathathu leyingcile kanti ke lama tingoti letimbili letendeka ngeminyaka wa1992 lapho kwafa khona abantu bangamakhulu amabili emashumi lasiphohlongo sebabonke takululwa kwebantfu kumisiwe ngekushona kwelanga kanti kubheka ukuthi kuchubeke nekudzabuka kusa kusasa kwetama ukuthola labo labane labasangatholakali imibiko levelako ibike ukuthi bagibeli abangemashumi lasihlanu nakuthathu 53 bekudzabuka kulo live laseNepal kanti labalishumi nesihlanu bekuchamuka emaveni lafaka ikhathi iIndia iRussia iKorea neFrance kulamanye lobikako ngisolilo wakaqinsi kanti tithombe titholakele kaCNN gogo bhajisi walaphana kumadonsa uqala lisithe esiveni kulandzela ukuthi alimale elithanga lengesencele kanye nembala uthi ke wathi makabuya ekhathi endlini wahlala etikwembhethe wabese uphaka inswayini yamjika itulu makabodwa kuthi yini lokamphakamisa umjika itulu azalimale kabuhlungu kangaka uthi tipoko kulandzela kusidiningi kule yandzawo mbiko logcwele kuyalandzela Ngangema ke Veronica wakabhajisi walaphana emadonsa uthubonele tinkhulu ngesikhathi abuya ekhaya lakhe athi uhlala khona embhedzeni ngethuba tensimbi esikhombisa kwabe ngilapho uqhamuka info yamjika itulu ekusilingi wabuya wathi gankha phansi kwabe ngilapho aphuka khona umlende uthi yena uyati vele ukuthi le ndvo leyambamba noma kanjani ngiso sipoko asabutwa ke tinsathela ukuthi engabe khona impoko kule yandza uthi wathi diningi kakhulu ipoko kulandzela ukuthi kunemathuna ngabuya nje lekalubhuti wami endasi afike ngahlala phasi bekunyembhedlela okuncane kungale ngahlala kuwo lapha kwangeva nje ngiphakama ngibala itulu ngathi ngibona tinkanyeti ngibona kuyaniyekela itulu ngibuya phasi lapha vele ngagamukakela ucabanga sibekini wena ngisithi poko ngitawusiya tipoko noma indingane abantu angathi tikhona intipoko la kulendzawo tikhona tilemangweni so ngiso lesakuphula kanjena angidawuthi yini phela mina ngoba ngabona ngathi mina tinhlasi kanye ukuhamba nami kungiyekela edule emoyeni manje ngiyalucela lisito lothini noma ke walimala kangakanani ngaphuka la angisambi ngalo mndeni lo sokuphinza kuyangisukela nje ngalo luthini ke lisito lolicela kwesiveni senkosi awusive senkosi ngabona nje noma bozukana noma impuphu noma yini kana ucela imali ke esibhedlela yebo lo esibhedlela uke waya nesibhedlela ni lesibhedlela bafuna imali laba betimoto
Hey uthi ibole bosolele embhedzeni ngasikuthatha lesibhoko Ngihlete eceleni kwawo nje umbhedze ngihlete zakujike etulu ngijike etulu siyabonga anti kuthi ucela lisite esiveni simane sive simsite kulandzela ukuthi akasathi kuthi uthatha ina ibhicinani nyalo akasakhona nekuhamba sohlala nje ahlele embhedzeni 70 Channel Yemaswati Tesiswati wakadlamini naseluleko ecinzi sikamanzini Sibusiso Masuku uphakamile umoya lapha yana kumadonsa makahlekana lithathe elitala umsakato wakhipha ke emabhedni foliage nabo Cape Town City asisibone ukuthi kuhambe kanjani ufakena nayi angathi yini lokulanhloko ngumbhotse lamafahla wanasho kusini ke wona lo mbhotse umelena uchaze wo lo mbhotse la kangubo sibovu umsungulo wale lisondo wasungula ukuthi kufakwa inseshi tinsondo ngako ke mina lesondo yefikela kimi yangibulalisa inhloko so lo mbhotse nje umelele isikhundla sale seshi la enhloko mangifaka lokuyisonto bese ngibulawa ngilenhloko lengaphela lamafahla wanasho kusini yona wo lamafahlawane 2008 wendlula lo nkosikazi manje ke kuleli sonto leli makuhlatshelwa ngala kubo babe kuye kushaywe lendvuku la phansi mase amen nje vele kuthiwe hamme uyayiva lendvuku la phansi uyabona hamme ezulwini kuyayiwa uyabona manje ke nalabo make nabo balekelela bathi amen lamafahlawana usilayele sisebenza njalo lamafahlawane abamba lesikhundla salomake makufanele athi amen aphinza ashaye letandla lesikhathi ngigijima lesigugu dlamini lamafahlawane mina avala lesikhala saletandla ngoba lesingekho la kimi ya mhlawumbe asichazele Tindzaba naye ukuthi kwentiwa yini nene ukuthi ningayidli ingulube for us kid cut mina ngathi ukuthi lokho kuseBhayibhelini kungumthetho nje wemuntu losahlandwe kabusha umuntu uyatinikela atinikele kungena ebandleni abe kunye nebazalwane bese umuntu kuba nesikhathi sekuthi avume tono abhajatiswe manje lo muntu losabhajatisiwe sowutelwe kabusha sekunetinto ke lapha mawufunza kubomakho kubomalevi ledikhaza ukuthi akasathi tsinzi njengemuntu losakholwako ngoba uNkulunkulu wathi makahlela letinto watibeka ukuthi tonke tinto lokhu nalokhu kumele naku nanaku ngakho ke wase ubeka lokhu yawuthandwa nguye nelokhu yawungijabulisa ukuthi abantu bangakwendi naku bahloniphe nayo imithetho nayo nanayo losho simase utelo kwabusha uyidla ingulube ngumthetho loseBhayibhelini uyayidla wabe kwaNkulunkulu uyayidla wena angiyidli mina ingulube ngoba sengabhajatiswa ngangiyidla ngisengakabhajatiswa mhlambe kokugcina mangingafika nje nishaya sigoqo ngijika inhloko engulube lakhathi kungenteka Cape Town City lo kungenteka babe kungenteka sethuke bese siyamemeta sithi hey uyabona ngoba sethukile sikwendekana emkhathini wethu asikagathi kubona ingulube ngoba England ngolile kithi uyabona cha siyabonga amen baba kanti ke emidlalweni bekade ichubeka khona lapha nesiphambanweni ema-legend ayo lapha einsingizini avele aphuma embili kanti umbiko legcwele uyalandzela Inkampani kaSiphambanweni Milling ibambe umcimbi wokuhlomelisa amacembu ngaphansi kwemidlalo yeSiphambanweni Zonal League lesekelwe ngemali lengu-30,000 emalangeni. Icembu leNsingizini Legends ngilo lelihambe embili lathola imali ezinkulungwane 6,500. Le nkampani yesekela lemidlalo ngemali lengu-100,000 ngomnyaka wa-2020 letodlalelwa eminyakeni lemithathu.
Spambanweni Milling promotes fair play, and we are so grateful that the league has come to an end. And good ema cases, esike however ukuthi akhona or kukhona lokuphendako, iligi iqalile kade afike emaphethelweni. Idlale kamnandi, so ngicela kushayela kakhulu badlali balamaqembu because kushona ukuthi badlala ibhola lenhle. And solo sime emagameni ethu. Idlale lesizini eqala sasikhona la siphelele babathola ama-awards. Isizini yesibili le idlalile yaphela yabona bumengemenge nebukhatikhati bukhona embikwethu osho sibathi abuthola. Bongozi-ke lenye-ke yalama projects ngama-sporting activities. Ema-sporting activities sisabuka inhlelo te-development nawo ema-sporting activities bongosi asikawashiyi ngemuva. Sibe unfortunate ke thina kule term le lokho ukuthi sithi masithatha lo msebenzi kube netimo nje inkumbi letivelako mhlambe letingema challenges letingema obstacles letivimbela ukuthi singakhoni kahle kwenda lemisebenzi njengaloku mhlambe besingabe siplanile. Sibonga nje bokunene lokuthi la inkampani yase Spambanweni Milling Company ingenye inkampani lethe isolution la enkundleni yasemathanjeni, not only on sporting activities, that is soccer, but la sekuyatinzeka ngoba lapha nje sibene program isine program yamaloma sisuka COVID masiyo register bobabe bethu le committee lasenhlangano khona lapho lisibambise kakhulu khona la sivulela sakhona ukuthi siwangenise ema teams, so sakhona ukuthi siqhubeke kuze kufike kube lesikhathi lesi. So phamsa kubonga kakhulu nakulolo hlangothi lolo. Kanti ke lubikelo umsakazo we-Channel Yemaswati nguseluleko Gcinzi ngisembabane. Tiyagoca maswati lamahle Tindzaba kuphela sona isikhathi sitibeka phansi sibuke nokuhloko lithambe phambili lomohlamu. Indvuna yetekulima umhlonishwa Jabulani Mabuza bekathangele umhlangano wetishamthetho lapha e-Abu Dhabi e-United Arab Emirates. Kanti ngakulunye hlangothi Photha wakadlameni liphoyisa lemango lapha nakumadonsa uthi ubone make lungene ekhaya kakhe ngensimbi 12 ebusuku angquni njengamakatalwa. Kanti ke make bhajiswa khona lapha nakumadonsa usocela lithethe esiveni kulandzela sophuka elithanga nawo umbalo emva kube ashawe isipoko kaMadima. Nene bamsime nene balomnyama nene benkosi lenhle nene bamagwaza ngempelitheni makhosi amanye dagwaza ngentikhalist ishasti beka lapho Tindzaba betithe kubanqa kwensimbi esikhombisa echamwe ngulagogo lwimi justice wakadlamini nelibandla lonke leTindzaba sithi busuku lobuhle begcwele kubisiso kunina nonke maswati lamahle nibahle tsale kahle mangisuka la yalandzela iweather emva kwaloko khona makhanya